Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Mayla iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko? Gapo talino ko na. Ngem kayat ko nga iti panagbaket ko, ket adda kumamet katakunay-nay ko. Dayta ti inak isalaysay kada kayo. Tabarang makaited iti adal, kadag iti padak, adarasudos, may papan ken ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mayla dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakarubat ka manan, mama. Sa dino ka di manan ti papanan nyo. Apay ka di amasikuran ka aya. At dala pa panak, iso amasapak arumwar. Sige anak ha, ituloy mo latan ti mangan. Mapanakon, tani nakababain mat no siyak ti maururay ichay. Sige nga rod, mama. Agan-anad kayo. Ay na, makitak manan ni Dominic iti pagtrabahuan na restaurant. Naggwapo ngamin at talaga. At tuyin ti orderyo, ma'am. Iliso kon iti lamisaan. Agyaman na ka. Awan anyaman na. Sige nga rod, ma'am. Panawan kayon dito eh. Enjoy your food. Katno da kasapulan nyo, kaya bandaklaan. Sige, ma'am. Okay. Ay na, kompleto man ang daw ko. Gapukin ni Dominic. Ada ka mo't gayan dito'y ading ko. Nagsapa ka mo't nga agmerienda. Ha? Ay, ikwa nga min manang. Dito iti pagsasarakan mi kadag iti gagayim ko. Isong agmerienda apay kabayatan ti panangururay ko kadakwada. Sigurado ka? Hunmat. Tanya ko mga iti sabali arason. Sapay la ko mga rod. Taawan man ti sabali nga aramidan. Day takat ti madi kada kayo. Pagatapan dakla adagos iti madi. Nagalas ti aramidyo. Ay, sabali man gaya man tinagawa tamit imbagak. Ala, panawan kan dito'y. Naimbaga rabiim, Rona, balasan ko. Adda ka din ni mamam. Naimbag arabi ma, tata. Sumur kayo pa ya. Ada iti unag ni mama. Agyaman nak, balasan ko. Sige, tata. Agtugaw kayo. Ayabak ni mama ijay silid. Agyaman nak, balasan ko. Mama, ada ni tata tado. Ha? Mapanyo ka sarita. O sige. Anya ka diti masapol mo, Tado. Apengin may kakatrabrabiin. Masapol ka di pa nga ibuksilak manan, Mayla. Siyempre, kayat ko manan nga idarirag ti ayat nga idatdaton ko kan ka. Nagdakulit dito at tawa. Bayam apanunutak pa'y anaimbag day taabanan. Di na ko maapuraan namang sumbat iti ayat mo. Nakasagana nga guray. Uray ka sa nupay kabayag. Gaputa ay ayaten ka unay, Mayla. Agyamanak nga rod no kasta. O sige, inton maminsan manan ti panagsarita ta. Tani, makaturturog ak ngaminan. Kasta ka di. Sige nga rod, Mayla. Agpakadakon. Good night. Agyamanak, tapinatgam ti awis ko kan ka, Dominic. Gaputan na singpat ka ngamin, manang. Kan may sa, gayim mo ni mami. Ang apay ka di nga inawis nak dito yung restaurant. Awan, kayat ka na ang makasarsarita. Kan may sa, day off mo ita, saan ka di? Wan makit di manang.
Angam naragragsak ko ma, no adda ni mami akadwata. Bayaman ni mami mo. Kanayon ang makumikom kadagiti negosyo yo. Iso adi mo namnamaan nga adda ita. Sa bagay matkit di O alakit din. Ituloy tantimangan. Kalpasan na, agpasyarta. Kat inton rabi mapantay di balay. Iyam amu ka kin ni Rona nga anak ko. Sige manang, da kayo latta ti makam mo. Adda kayong matgayaman, anti. Asino day tagwapo akadwayo. Ay na, Lance. Nagadulakit din ay adamdamagam. Ingkakit di ibagakin ni manang mo arona. Tamang isaga na itinaimas apang rabyan tayo. Sige nga rod, anti. Oh my God, Dominic. Sumrek ta di tabalay. Sige, manang. Mangan kalata, Dominic. Di kagbabain. Awan pagdanagam kanyak, manang mayla. Awan gayam. Nag-text ni mama. Sa urta ka no. Gaputa siya klaang ti inimbitaram dito'y balayo. Apay nga minasaan nyo akadwa ni Auntie Monica ita. Mama, itaman pa'y. Ay na, makumikumot nga min day chay kadagiti negosyo na. Mangan tayo kitin. Naimas ti masida, Rona. Naglaing kagayam agluto. Saan mo tunay? Agluto lang amin ti pag-aayat ko nga aramidan. Siyak tinangisuro iti anak ko, Dominic. Inton maminsan, siyak tumot ti agluto. Itatanalpas tayon anangan, agi-istorya tayo pa'y dito'y salas. Madamdamakan ton nga agawid, Dominic. Winmat nga min, Dominic. Agi-istorya tayo pa'y. Tapno maam mo tayo anaimbag ti tunggal maysa. Kayat ko ti imbagam, Rona. Kayat ko ti makisiningad kan ka. Sige nga, Rod. Agsarsarita kayo pa'y dito, ha? Tainak mga lay ti kape tayo. Agkape tayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Apay akasla sa bali ti jar dagiti to, ha? Lawlawan kon anangawis kin ni Dominic dito'y balay. Anti, nagwapo ni Manong Dominic anya. Talaga mat, apay aya. Ngamin, agbagay dalaunay ka ni Manang Rona. Saan ka di, mama? Ha? Awan mo't kat di Kan maysa, awan mo't dakas na gaputa baro kan balasang damat. Apay akasta ti pagsarsaritaan nyo nga agina. No agin no studa, makamudan iti biyagda. No awanan ti sabali a lalaki a masarakan ni Ronang ayatan, nilatan Dominic. Lance, panawan na kami man pailakan ni Antim. Adalabit importante a pagsaritaan mi, may papan kadagiti negosyo mi. Sige, mama. Panawan kayo pa'y dito'y, anti. Itata nakapanawon ti anak ko. Agsarita taman. Imbagak laang amay papaniti negosyo ti pagsaritaan ta. Ngam kinapudno na, nakadlawak iti reaksyon mo itay. Agayatak ngamin kin ni Dominic manang. Ngam no apay anaatap kanyak. Kaya't ko kuman ti maaddaan iti makatakunaynay iti tungpal biyag. Saan nga iti panang babalaw kan kaading ko? Ngam apay ngamin adag iti ubing ngam sika ti kayat mo. Adamot di tanitado anaragat launay nga agdatdaton kan ka. Diyak nga rod maisuro to ipusok nga agayat kinitato. Talagaan ni Dominic ti ay ayatak. Ay, makaammo ka. Ngam amangan no masakitan kan tumanan no ipilit mo ti kayat mo. Adayo nga ubing ngam sika ni Dominic. Iso nga agpanunot ka kuma na imbag ading ko. Naimbag tanadanon ka ita dito'y balayo manang. Oh, apay akas la madandanagan ka. Kuang amin,
Talaga madanag-anak. Jak ngamin napasangpot ti anak ko iti rabi eh. Saan ka di nga imimay dito balayo? Ne, saan mo't? Apay aya, anya talaga tinapasamak. Nagsubang kami ngamin kiniro nagapukin ni Dominic. Naamuak ngamin nga dan nagkinaawatan da. Naibagakan ko na nga agtatakon iti lalaki. Ha? Manang amangan no adan da kas anapasamak iti anak ko. Saan lakit di amaaklon ti konsensyak no kastaman bilang. Ay naading ko aya, binagbagaan kamutan maipapan iti da itaabanag. Ngam impilit mo lat tati addarik nam. Ngam ala, agkalma ka laang. Ang mga no nagpalamiis laang ni Rona nga anak mo. Sapay la ko mga rod takas na. Talaga madanag anak iti kakaiso na nga anak ko. Tumulong akmat amang sapol iti anak mo, Mayla. Uray mang bayad tan iti mang sapol kan kuana. Agyaman aktado. Tultulungan naklata. Uray jak na subadan ti ayat mo kanyak. Okay lang kanyak dahi jay. Anyang arod nga no talaga saan nakakayat. Basta tulungan ka amang sapol iti anak mo. Agyaman ako na itado. Nakasaysayaat ka at talaga. Malamanan. Ngam talagang awan ni Rona nga anak ko. Anya nga tan tinapasamakan ko, ana. Agawid ka kumahan, anak ko. Ipatpatag ka unay. Ipatay ko lakit din umapukaw ka. Ang mga ano ti anak ko dahil Kumusta kan, Manang Mayla? si Kamat Gayam Dominic. Ayan ni Ron ang anak ko. Ibagam kumatagawid ang dito balay. Kailiw kun ti anak ko. Pasensya kan. Nujak imbagbaga, nga amok ti ayan ni Rona. Kaya't nalakan no ngamin ti agpalamiis. Ibagam kan ko na asaan kun akagura. Palubusan kayon nga agkalaysa. Saan ko alapdan ti ayan ayat yo? Manang, pakawanan na kuma. No ni Rona ti inayat ko. Saan ta napagsaritaan day tabanag? Tinapatag ita. Kat maurnos kami iti anak ko. Mama, Rona anak ko. Agyaman nagtasimbang patkan. Kailiw ka una yan. Mama, pakawanin na ko ma. Jak gagara ti amin. Jak pagarupan nga gayatak pat ka ni Dominic. Aklunak anasakit anak gapoy tinapasamak. Ngam nakasaganak amang aklon iti amin. Gaputa si katay ayatan ni Dominic. Ikalik, saan ko alapdan ti relasyon niyo, anak ko? Agyaman ako na inukasta, Mama. Jak kayat ang madadaal tilin ng tang agina. Gapulaang iti daytoy abanag. Adto iti kapiyo, Mama. Auntie Mayla. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman iho. Ah, sige anak, mabalin na kami apanawan ka ni Antim. Sige, Mama. Panawan kayo pa'y dito'y, Auntie. Manang Annabel. Apa yan? Kunak man no naragsakan. Gaputa nagsublim ti anak mo iti balayo. Pwede na day tamanang ngam nasaktan aklata. Inayat ko ni Dominic. Kat nang namnama asyak ti ayatan na. Ngam tapno saan adumakal ti saan mi apagkinawatan iti anak ko. Siya kundi nagpapusoy. Kat, kabaalam nga rod ti umatendar iti kalaysada? Ikarigatak manang. Diyak kayat nga ipakita iti anak ko ang masangsakit anak. Kat apaman amalpas ti kasarda. Umadayo akpay laan.
mapanak ag negosyo iti sa bali a lugar. Adakan ka dayta ading ko. Basta lakit di ka ba alam? Ken no dayta tinamnamaam apakalag-anam. Wan manang, kayat ko ti makalipat. Kat panawan laang ti makaibaga. No kaano ti panagsublik dito'y lugar tayo. Diyos timang tarabay kan ka, ading ko. Agyaman manang. Naturad ak nga umatayo. Gaputamok at imon tubaybayan ti anak ko. Kat sapay lang kuma. Dayti-dayting aramidak. Kat ininot ang makalipatak. Immadayo akpay laeng iti lugar mi, tapno ininot a mailiwliwag ko ti amin, Mr. Lonely. Ita, duan ti anak da Rona kan Dominic. Ngem saan akpay nagsubli iti lugar mi, gaputan na pagasatan mati negosyo abinangon ko, dito'y lugar nga imayak. Kastan, katagyaman ak. To'y pagayam mo, Mayla. Mayla pagayam ko, nasaktan ka man, ngam anya nga rod, kasta talaga ni ayat. Nunasken asikat ti agpabusoy aramidam para iti pakaragsakan ti sabali. Ket nasaya at met tanaklon mo adaron nga anak mo ken ni Dominic ti pudno nga agkagasa. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mayla iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.